Posle dvonedeljne istrage, servis za skladištenje podataka na internetu Dropbox potvrdio je kompromitovanje sistema servisa i krađu korisničkih imena i lozinki, kao i da su one korišćene za pristup nalozima korisnika Dropboxa. Pre 2 nedelje nekoliko stotina korisnika Dropboxa prijavilo je da dobijaju spam e-mail poruke sa sajtova za online kockanje. Već tada se sumnjalo da je Dropbox hakovan. Juče je Dropbox potvrdio da su hakeri koristili korisnička imena i lozinke sa drugih sajtova i pristupali Dropbox nalozima. Problem sa spamom pojavio se početkom prošlog meseca, a nekoliko korisnika Dropboxa objavilo je na forumu web sajta kompanije da spam dolazi na e-mail adrese koje su registrovane isključivo za potrebe korišćenja Dropboxa. Dropbox je savjetovao korisnicima da ne koriste iste lozinke za više sajtova, jer u slučaju kada je ugrožena bezbednost jednog naloga mogu biti ugroženi i ostali nalozi korisnika.